Mwana ni kirathimo, na riria aciarwo akoragwo ari kiheo kuma kuri Ngai. No uhoro wake hani ati ona thengie ya gutanahirwo na mwana wa kahi miaka 10 mihituku. Thibitari-ini nene ya Thika level 5, aciari a mũrutwo ũmwe mwena wa Kigumo kaunti-ini ya Murang'a mena kigiriko kinene thutha wa mwana wao wa kahi guciarwo ena thina wa gukorwo na ciiga igiri cia uciari. Kazi ni kukojoa. Wanafunzi wananichekelea. Naomba nisaidiwe na serikali na watu. Niko na mtoto ako na shida ya jiapiri za uzazi. Naomba usaidizi. Kuringana na ithe mũciari Francis Irogo Bogwa hamwe na mutumia wake ni maugete ni igutha inene kuona mwana wao akirega guthie thukuru thutha wa kunyururio, kunyerekio na guthekererwo ni arutwo aria angi kurumirira thina wake. Mtoto inashindwa ni kijana ama ni mfulana. Sasa akenda kukojoa anakojoa kama nini mama. Sasa mimi nashindwa hapa sijui tafanya nini kwa sababu akenda shule anakuja akifika nyumbani anaanzia kulia akanyambia mimi ikienda kwa choo na watoto wengine mimi naenda mananichezea. Thina munene wa mwana uyu ndangihota guthaka na ciana iria ingi ni amu athie kuri ciana cia tuhi no kumuingata mamuingataga athie kuri ciana cia airetu na arora mwena wa airetu nao makamuhundura athie kuri ciana cia tuhi. Kaenda na nikapata mwalimu wake na akanielezea kuwa huyu mtoto ni mwelevu kimasomo lakini yako na shida sababu sasa anapoenda kujisaidia anapata anainama kama mtoto mwanadada. Sasa akienda na kuwa halast na watoto hao wengine huwa wakimsukuma wewe ni msichana wewe ni kijana. Sasa katika hiyo msukuma wa kijana msichana hata yeye anakosa kujitabua. Kuringana na murigitani thibitari-ini ya Maragwa Stephen Gige ni augite thina uyu no uthondekekire na njira ya guthinjwo. Kuria riu aciari a mwana uyu moreti andu a wendi mwega kwiyumiria na kumateithiriria niguo mwana wao amukire urigitani wa kwehererwo ni giconoko. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.